Avenochi nos quer dar informação sobre o campeonato que vai começar para o ano 2024. Nós lo começar já viernes e já sábado. Nós lo estar diretamente com vegan de beach volleyball, riba já viernes e riba já sábado, com vegan de sal volleyball. Então nós salimos com turnos de solo um shot, lá ganan cana simultaneamente banda de outro. Junto con ese, teniendo en cuenta que el plan para desarrollo para la primera mitad de año, 9 de marzo, nos lo dumei con un expo que Endemol lo va a organizar. Aquí nos lo ofrecemos mucho de basisschool, zowel beach volleyball y sal volleyball. Lo toma lugar na Kaya Amsterdam, en el Sporthal, y beach volleyball lo toma lugar na stadion. Essa aqui tem em conta também que agora me mencionar o campeonato que vai começar. Beach volleyball lo toma lugar na stadion de Playa, anto volleyball de sala lo toma lugar na Complejo Deportivo Jorge Nicolás. Junto com esse aí para março, para fim de março também lo vai ter vegana insular, caminha com planificar tá Aruba, Bonaire, Curaçao, lo competi para beach volleyball. De cada país, en principio, lo viene 2 equipos masculinos y 2 equipos femeninos. Y Bonaire también lo va a representar para esa quina. Nos lo mira den e vegana, nos mira acaba quién lo va a representar Bonaire, pero naturalmente con e vegana lo va a comenzar ya viernes aquí. Un que otro lo por cambia, pues la representación de Bonaire es importante, ante el desarrollo de beach volleyball es más importante.